Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okucular, biz mazhab başçımız Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin Al-Fiqhul Akbar adlı kitabından savağımızda ulantıldağız. Ötken savağımızda peygamberlerden mucizası, awliyalardan keremeti, jana kayrı dinlerden istidrajı turalı bayandap büttük. Bugünkü temamız imandılar beşte bolğan abalda Hudaý Taalany körүү turalı bolot. Hudaý Taalam uşul temamızdan toğra düşünük bersin. Hudaý Taalam uşul Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin iliminin berekesi menen bizdin dagın faydalı ilimimizni köp etken bolsun. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala yura fil ahireh ve yarahul mu'minun ve hum fil cenneti bila teşbihin ve la keyfiyetin ve la yakunu beynehu ve beyne halqihi mesafetun. Adattağınday en algaç biz Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin bu sözün sözme-söz kotoru alıp anan bu sözün içindeki meseleleri çeşmelöge kirişebiz. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi aytdı. Allah Taala ahirette körülöt. İmandılar beişte bolğon abalda Allah Taalany körüşöt. Bolğonu Allah Taalany körүүnü bir nesege başka bir neseni körүүgө okşotuuga bolboyt. Jana аны kandayça körөбүз деп suraганга dagы bolboyt. Ошондой эле көргөн кезде Allah Taala менен макулуктардын ортосунда ne bolboyt? Aralık bolboyt deydi. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bu sözünde ahli sünnet vel cemaatın mazhabın bekitip toğra emes kata mazhablarga жооп aytkan. Bu temada üç nerseni aytуу zarıl. Bu temada üç nerseni aytуу zarıl. Birincisi Allah Taalany ahirette körүү. İkincisi dünyada körүү. Üçüncüsü düşte körүү. Birincisi turalı söz kıla turgan bolsok, demek Allah Taalany körүү akılga salganda mümkün. Ankeni Allah Taala bar neseni körүүgө ne bolot. Al эми şariat menen alıp karaganda şariat menen Allah Taalany körүү vacip. Sebebi anı körүү ayat jana hadis menen taktалган masele. Bul pikirge Mu'tazila agımı kayçı pikirdi. Alardan köz karaşı boyunca Allah Taalany körүүgө bolboyt. Bul pikirlerine bir kança dalil keltirişet. Andıktan adalettүүлük bolуу üçün alardan dalillerin jana aga bizdin alımdarыбыздын жооп берүүлөрүн dagın ayta ketişimiz gerek. Birinci dalilleri akılga teşelүү dalil. Sebebi bilesizler alar akıl menen dalil keltirişet köpünçe. Al körүүnün şartı bir nersenin bir tarafta, bir orunda jana körүүчүнүн karşısında boluusu deydi. Jana körүүчү menen körülö turgan nersenin ortosunda ortoço aralıktın boluusu deydi. Emi bul aytkan nerselerдин bardığının жыйынтыгы Allah Taalanyň deni ekendigini alıp barat. Dene dep aytkanday bolup kalabız. Allah Taala deni ekendigi mümkün emes, cisim emes nerselerden. Andıktan anı körүүgө bolboyt deşet. Bizdin alımdarыбыздын bul dalillerine aytkan жообу төмөнкүчө. Biz deneler, özöktөр, araz jönde jokorda söz kılganбыз. Bar bolgonduktan körөбүz. Kara ошол kara nerse bar bolgonduktan körөсүz. Aktı ak dep körөбүz. Deneni dene dep köröbüz. Eger jok boluşkanda alardı körүү mümkün emes bolmok. Jok nerseni körүү ne emes? Mümkün emes. Ankeni bardığımız jok nerseni körүү mümkün emes ekendiginde pikirleşpiz. Biz dagın, Mu'tazila dagın, başkabız dagın
Bardığımız bir doğuş menen çok nerseni körүүgө bolboyt dep aytабыз. Мына ушул себептен жакшы эсиңиздерге алыңыздар. Ушул себептен барлык көрүүдүн мүмкүн экендигинин себеби болот. Барбы көрүү мүмкүн. Бар нерсени көрүү мүмкүн. Демек, ар бир бар нерсени көрүү бул акыйкат. Шек күмөн жок Аллах Тааланын барлыгында. Андыктан аны көрүү чын жана акыйкат, аны таңууга болбойт. Себеби биз бардыгыбыз ыймандуулар ушундайлык Кудай Тааланын эбегейсиз кудуретин көрүп, өзүбүздүн нафсыбызда канчадаган анын кудурети көрүнүп турат. Бул асман менен жерлерди жараткандыгында канчалык деген кудуреттери көрүнүп турат. Мына ошолардан биз эмне кылабыз? Акылга салганда да эле Кудай Тааланы бар деп ишенебиз. Барбы? Бар не болот дедик? Көрүүгө себеп болот. Ошондуктан биз Кудай Тааланы көрөбүз. Көрүү үчүн Мутазила агымы биринчи далилдеринде айткан шарттардын табылуусу милдет эмес. Ал эмне деди? Көрүш үчүн сиздин каршыңда болуш керек, белгилүү аралык болуш керек деген сөздөрдү айтты да. Эмне үчүн лазым эмес, анда милдет эмес? Акыреттин жашоону бул дүйнөнүн жашоосуна салыштырып болбойт. Себеби биздин бул дүйнөдө көрүүбүз ар түрдүү абалда жана шарттар менен болот. Ал эми акыретте Аллах Таала адам баласына эч бир шартсыз көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ага кудурети жетет. Ошондой эч бир шартсыз көрүүгө Кудай Таала мүмкүнчүлүк, мындай орустар айткан условия түзүп берүүгө Кудай Тааланын кудурети жетет. Ошондуктан дүйнөдөгү көрүүнү акыреттеги көрүүгө салыштырбашыбыз керек. Бул бир. Экинчи далилдери. Бул агымдын экинчи далили А'Ароф сүрөсүнүн 143 аятын далил келтиришет. Аллах субханаху ва тааля бул аятта минтип айткан: А'удhu billahi minash-shaytanir rajim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbahu qala rabbi arini anzur ilayk. Qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Musa aleyhisselam belgilеген вакытта келип, эгеси ага сүйлөгөндө минтип айтты: "О Раббим, мага өзүңдү көрсөт, сени көрөйүн." Дегенде Аллах Таала айтты: "Мени көрө албайсың, эч качан көрө албайсың. Бирок тоого кара, эгер ал ордунда тура алса, анда сен мени эмне кыласың? Көрөсүң" деди. Бул аяттан төмөнкүчө далилдерди келтиришкен. Биринчи далилдери бул аятта лан деген мүчө келген. Бул мүчө келер чакты түбөлүккө нафый кылуучу, таңуучу мүчө дейт. Мисалга язрибу десеңиз урат келер чакта болсо, ла язриба десе эч качан урбайт деген маанини түшүндүрөт дейт. Андыктан аяттын маанисини булар мынтип чечмелешет: "Сен эч качан мени көрө албайсың" деп чечмелейт. Демек бул аят Аллах Тааланы дүйнө жана акыретте көрүүнүн мүмкүн эмес экендигине далалат кылат. Бул биринчи. Экинчиси, бул аятта Аллах Таала кыймылдап жаткан тоонун токтоосун көрүүгө шарт кылды. Эгерде кыймылдап жаткан тоо токтосо, сен мени көрө аласың деди. Кыймылдап туруу менен токтоо бул бири-бирине карама-каршы нерселерден. Мисалга күндүз болгондо түн болбойт, түн болгондо күн болбойт, ак болгондо кара болбойт, кара болгондо ак болбойт дегендейбиз. Бул жерде дагы кыймылдап туруу менен токтоп туруу эмне экен? Экөө бири-бирине каршы нерсе. Себеби бир учурда кыймылдоо менен токтоо экөө теңине эмес, мүмкүн эмес. Же кыймылда же токтоп туруш керек. Андыктан Аллах Таала бул мүмкүн эмес нерсеге шарт кылып байлады да Кудай Таала. Мүмкүн эмес нерсеге байлаган шарт кылгандыктан бул Аллах Тааланы көрүү да мүмкүн эмес деп далил келтиришет. Аяттан канча далил келтиришти? 2 далил. Биздин алымдарыбыз бул далилдерине төмөнкүчө жооп беришет. Биз Ахли суннат вал жамаат сиздер далил келтирген аятты тескерисинче көрүүдүн мүмкүн экендигине далил келтиребиз дейт. Себеби эгер көрүү мүмкүн болбогондо Муса алейхиссалам "О эгем, мага өзүңдү көрсөт" деп сурамак эмес.
Ankeni eğer Allah Taala'nı körü mümkün emes bolsa, anda Musa aleyhisselam'nın mağa özüngdü körsöt dep talap kılısı anın nadandığı je al boş söz söylөгөндүгү bolot. Musa aleyhisselam nadan emes. Musa aleyhisselam boş söz söylebeyt. Paygambarlar munda ispatlardan masumlar, saktalgandar. Bul turalı biz jokorda öttük paygambarlar masum dep. Hiç kaçan paygambarlar boş söz söylebeyt. Jana ошондой эле paygambarlar nadan emes. Ekinci, lan müçösü, lan degen müçö. Dalil keltirişti o. Oşo lan degen müçö, keler şaktı tangıç müçönün. Tübölük, başkaça aytkanda dünya ahiret degen mani üçün ekendigi keskindүү emes. Konkrettүү emes bu. Sebebi, eğer lan müçösü tübölükke keler çaktı tanguu üçün bolsa, anda aga karama karşı bolup kalat, tömenki ayatlar. Allah Teala ıyık Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 95. ayatında mintip aytkan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. La yetemennavhu abadan bima qaddamat aydihim. Birok alar özleri jasagan, öz kolları menen kılgan işlerinin ulam ölümdü hiç vakitte ümit etişbeydi. Mına uşul ayatta karasanızlar, mına uşul ayatta lan müçösü kollanılgan. Andıktan eğer bu Mutazile agımı aytkan siyaktı. Ошо Mutazile agımı aytkanday bolgondo dünya ahirette bul kişiler emne ölümdü talap kılbaş gerek, ölümdü ümit kılbaşlar kerek. Birok alar tömönki ayatta ölümdü talap kılışkandığı kelet. Allah Teala başka ayatta mintip aytat. Zuhruf suresinin 77. ayatında. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve nâdav ya maliku liyaqdi aleyna rabbuk. O Malik. Malik dep janağı tozoktun küzötçülörünün jetekçisi. O Malik. Egeңdi ayt canыбызды alsınçı dep ün salışat deydi. Karasanız, eğer de biz landı, hiç kaçan ölümdü ümit kılbayt, ölüm kalabayt, ölümdü tilebeyt degen manide kolonsak, anda dünya ahirette tilebeş kerekeli. Birok bul ayatta tozoktuklar tozoko kirip, tozoktun azabın, tozoktogu kıyınçılıktardı sezip görgön kezde, kıynalgan kezde, tozoktun küzötçüsünün başçısına kayırılıp aytışat. Egeңdi canыбызды alsınçı biz ölölüçe deydi. Andıktan lan müçösü keler çaktı tübölükке tаңуу üçün emes. Keler çaktı tübölükke tаңуу üçün emes. Mutazile ağamız oylogon siyaktı. Oşonda ile bul jerde Mutazile ağımı toğdun toktousun körüğünün mümkün emes ekendigine dalil keltirirler. Turabı? Sebebi eki birbirine karama karşı nesneleri, toktou menen kıymılda ökü eki birbirine karama karşı nesneleri. Bul da ile teskerişince oşol körüğünün mümkün ekendigine dalil bolot. Sebebi negizinen toğdun toktousu mümkün nesnelerden. Kuday Taala'nın buyruğu men toğ toktop kalat da. Andıktan bul jerde mümkün emes nerse emez, mümkün nerseni emne kıldı? Kuday Taala şart kıldı. Yani mümkün nerseni şart kılgan bolsa demek Allah Taala'nı körüğü dağın mümkün bolot deybiz. Üçüncü dalilleri. Allah Teala ıyık Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 103. ayatında mintip aytkan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. La tudrikuhul absar ve huve yudrikul absar. Közler anı tolluk bardık taraftan kurçap köre albayt. Al közlerdi köret. Bu ayatta idrok degen sözdün manisi bardık taraftan kurçap bilü degen manini 100% körü degen manini tuyuntat. Mutazile ağımı bu ayattan Allah Teala'nın körüğünün mümkün emes ekendigine ekil dalil keltirişken. Bir ayattan iki dalil. Birincisi idrok degen sözdü şu ayatta. Absor, közдөр degen sözgü taandık kılıp aytıldı. İdafa kılıp aytıldı aytkanda. Andıktan ayattın manisi közдөр anı körbeyt bolat deydi. Bu bir dalilleri. İkincisi al-absor degen sözdün başında aliflam kelgen. Aliflam artikel al kelgen. Artikel al. Anın manisi jalpı manini veret deydi. Demek al keler çaktı tangıç müçö menen bolgon. Başında kalsanız la degen keldi. Anan aliflam keldi de umum manisini berdi. Ökö birikken kezde birigip jalpı körüğünü kaytarat.
Такыр көрүүгө болбойт деген маанини туюнтат дейт. Андыктан аяттын мааниси эч бир көз Алланы көрө албайт деген мааниде болот дейт. Ал эми биздин аалымдарыбыз бул далилдерине төмөнкүчө жооп беришет. Биринчиси, идрок деген сөз жогоруда айтканыбыздай көрүү эмес. Көрө турган нерсени толук көрүү, 100% көрүү деген сөз. 100% бардык тарабынан курчап көрүү деген сөз. Мына ушул себептен көрүү деген сөз идрок деген сөздөн жалпы болот. Ал идрок деген сөздөн хос өзгөчө деген сөз. Өзгөчө маани берет. Көрүү бул жалпы мааниде, жөн эле көрүү 100% болбосо дагы көрүү. Бирок идрок дегени бул 100% көрүү деген маани туйнат. Андыктан хос көрүүдөн тыюудан натыйжасында жалпы эле көрүү деген сөз тыйылбайт. Мындай өзгөчө 100% курчап алып көрүүгө болбойт дегенин жыйынтыгында көрүү болбойт деп тыянак чыгарууга болбойт. Белгилүү бир башка түрдө 100% болбосо дагы көрүүгө мүмкүн экен деген сөз чыгат. Башкача айтканда Аллах Тааланы толук курчап алып көрүүнү танган. Жанагы аятта толук 100% курчап алып көрүүдө не кылган? Танган. Андан мындай курчабай көрүүнү да тыйган деп жыйынтык чыгаруу неме болуп калат? Туура эмес болуп калат. Анткени кээде толук курчап албай көрүү да не мүмкүн болот. Акылга салганда да эле. Экинчиси, аяттан максат ар бир көздүн Аллах Тааланын көрө албагандыгы. Ар бир көздүн. Бирок эч бир көздүн көрө албагандыгы эмес. Башкача айтканда, кээ бир көздөр көрөт, кээ бир көздөр көрбөйт болот бул аяттын мааниси. Имандуулар көрөт, имансыздар көрбөйт деген мааниде. Эми урматтуу окуучулар, Ахли суннат вал жамааттын жогоруда айткан далилдеринен башка далилдерин да айта кетели. Ошо Аллах Тааланы көрүү тууралуу биринчи тигилерге жооп бердик. Эми тигилердин далилине. Эми өзүбүздүн Ахли суннат вал жамааттын далилдерин айта кетели. Эң биринчи далилибиз Кыямат сүрөсүнүн 22-23 аяттары. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вужуху яума изин надиратун иля роббиха надира. Ошол күнү кубанган жүздөр эгесине карашат дейт мына. Надира. Көрдүңүзбү? Бул бир далил. Экинчиси Мутаффифин сүрөсүнүн 15 аяты. Калла иннахум ар-роббихим яума изин ламахжубун. Акыйкатта ошол күнү капырлар өз эгелеринен тосулуп калышат деген. Бул аят капырлардын Аллах Тааланы көрүүдөн куру калгандыктарына далалат кылат. Андыктан бул аяттан имандуулар көрөт деген жыйынтык чыгат. Капырлар куру кала турган болсо, имандуулар көрөт деген жыйынтык чыгат. Бул экинчи далилибиз. Үчүнчү далилибиз Юнус сүрөсүнүн 26 аяты. Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Лиллазина ахсану ал-хусна ва зияда. Жакшы иштерди кылгандар үчүн 5 жана андан артыгы бар дейт. Мына бул аяттагы артыгы бар деген сөздү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде, ошондой эле оболку алымдардын көпчүлүгү тафсирлерде Алланы көрүү деп чечмелешкен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде Имам Муслим риваят кылган хадисте мынтип айтат. Иза дахала ахлул джаннатил джанна. Бейиштиктер бейишке кирген кезде кал якулуллаху табарака ва таала. Пайгамбар айтты. Аллах Таала мынтип айтат дейт. Бул хадис кудси. Туридуна шай'ан азидукум. Туридуна шай'ан азидукум. Бир нерсени арттырып берүүмдү каалайсыңарбы дейт. Ошондо бейиштикер эмне дейт? Фаяқулуна алам тубайyiz вужухана алам tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar. Сен биздин жүзүбүздү нурлуу кылбадыңбы? Бизди бейишке киргизип тозоктон куткарбадыңбы деп айтышат адамдар. Ошондо кала пайгамбар айтат: "Фаякшифул хижаб". Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Аллах Таала пардан ачат" дейт. Пардан ачканда бейиштиктер аны көрөт дейт. Ошондо фама уту шай'ан ахабба илейхим минан назари иля роббихим. Улуу эгелерине караганда
жакшы нерсе берилбегендей болуп калат дейт да. Шунчалык парда ачылган кезде Кудай Тааланы көргөндө, ошол бейиште ошол Кудай Тааланы көргөндөн дагы жакшыраак нерсе берилбегендей болуп калат дейт. Сүйүктүүлүк, жагымдуураак нерсе дейт. Мына ушул хадистин негизинде дагы не дедик? Аллах Тааланы көрүүгө болот. Андан сырткары Абу Хурайра радияллаху анху риваят кылган хадис келет. Абу Хурайра радияллаху анху мындай дейт: "Кала унасун я Расулаллах, hal nara Rabbana yawmal qiyamah." Albatta deyt ki bir adamlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin canına kelip, "O Allah'ın elçisi, kıyamet günde biz egevizdi köröbüzbü?" dep aytıştı deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Gün açık günü, kündü körүүdө biri-biriңерге тоскоол боласыңарбы?" dedi. Oşonda sahabalar aytıştı: "La ya Rasulallah." Yok, o Allah'ın elçisi dep жооп berişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kayra soru verdi. "Hal tudaruna fil qamari laylatal badri laysa dunaha sahabun." Tolgon aydı körүүdө biri-biriңерге тоскоол боласыңарбы? Degende sahabalar aytıştı: "La ya Rasulallah." O Allah'ın elçisi: "Yok, biri-biribizге тоскоол болбойбуз" dedi. Anam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünü ulantıp aytты: "Fa innakum tarawnahu yawmal qiyamati kazalik." Albatta sizler egeňerdi uşunday toskoolduksuz körösüňer dedi. Bu hadisi İmam Bukhari menen İmam Muslim rivayet kılgan. Birok bizdin ulu alımlarımızdan dagı misal berip keteli. Fahrul İslam Bazdavi rahmetullahi aleyhi mintip aytkan. Özünün usulü fiqh kitabında. وَمِثَالُهُ أي مثال المتشابه رؤية الله تعالى بالأبصار أعيانا حق في دار الآخرة بنص القرآن. Qarаңыз. Oşol mutashabihtin misallarından deydi. Bu ahirette mına közlörübüz menen Kuday Taalany körүүde çındık deydi. Çın bolgan ne menen? Kur'an'ın ayatları menen. Kur'an ayatlarını jokorda oku berdik. Oşonda ele Şamsul Ayma Saraksi dagın usulü fiqh kitabında aytgan: "İnne ru'yatallahi Teala bil absari fil ahireti haqqun sabitun bin nas." Albatta ahirette közдөр menen Kuday Taalany körүү bul ayat menen ne bolgon taktalgan meselelerden deydi. Birok hormatly okuwçular bir nerseni jakşı eski alış gerek. Allah Taalany beyişte köröbüz dep aytuudun mümkün emes ekendigi. Allah Taalaga beyişti zarf kılıp, Allah Taala'dan biz beyişte bolgon abalda Allah Taala'dan beyişte bolot dep aytuu mümkün emes. Sebebi eger de biz beyişte köröbüz dep aytsak, Allah Taalaga orun bergen bolobuz. Allah'a orun berүү bul kapırlık bolup kalat, dinden çıgуу bolup kalat. Oşol sebepten bizdin fatwa kitapterde atayın temalar var. Janağı adamdı dinden çıgaruuçu sözdör kelet, ушундай temalar kозголот да, adamdı dinden murtat boluuna sebep bolo turgan, dinden çıkıp ketүүnө sebep bolo turgan bir sözdör var. Mına oşonday kitaplarыбыздан misalıga Majmaul Anhur degen kitaptin 1-ci tomu 690-cı betinde mintip aytat: "Walau qala ara Allah Taala fil cennet fa hada kufrun. Walau qala minel cennet fa laysa bi kufrin." Eğer bir kişi Allah Taalany beyişte köröm dep aytsa, bul aytkan sözü kufur bolot deyt. Al emi eger deyt, beyişte turup köröm dep aytsa kufur bolboyt deyt. Oşon üçin biz beyişte köröbüz dep aytbашыбыз керек. Beyişten turup köröbüz degen maanide kollanышыбыз керек. Uşul siyaktуу ele Alamgiriya fatvasında jana başka fatva kitaplarda dagы kelgen. Jana dagы bir eskerte kete turgan nerse, beyiştikler Allah Taalany gana körüşöt. Anı menen birge başka bir nerseni körüşbeyt. Sebebi eger anı menen birge bir nerseni köröt dep aytılsa, jıyıntыкta al nersenin oң je sol jagынан, astынан je üstünden bolup kalat. Munday sözdörde Allah Taalaga koldanуу emnes, mümkün emes. Emi ekinci maselege kayrılıp toktolo turgan bolsok, Allah Taalany dünyödө körүү. Allah Taalany dünyödö körүү tuuralı söz kılsak, akılga salganda anı körүүgө bolot. Jokorda aytkanыбыздай Allah Taala bar, bar nerseni körүүgө ne bolot. Al emi şariat jagıdan körүү tıyılgan. Başkaça aytkanda körүүgө bolboyt. Antkeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Imam Muslim rivayet kılgan hadiste mintip aytkan. Ta'allamu annahu la yara ahadun minkum rabbahu azza ve celle hatta yamuta. Sizlerden biringer ölgönüne çeyin ulu egesin köre albagandığın öyrengile bilgile degen. Mına uşul hadislerden negizinde Kuday Taala'nı bol dünyada biz köre albayız. Albatta bol jerde sürov jaralat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Me'raç keçesinde Allah Taala'nı körgön go dep. En algaç bol meselede kayçı pikir var. Kayçı pikir var. Körgön degenler var, körbөгön degenler var Me'raç keçesinde. Emi körgön tarafını ala turgan bolsok, bunu bizdin alımdarımız tömönküçe жооп berişet. Ova deyt, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nı körgön. Biroq bol peygamberga gana taandık meselelerden. Bol peygamberga gana xos. Peygamberga gana uşunday mesele bolgon deyt. Oşonduktan urmatlı okuçular, emine dep etkenmiz biz, dünyada Kuday Taala'nı körүүgө bolboyt. Üçüncüsü, Allah Taala'nı tüşte körүү tuuralı. Bul meselede alımdarımız iki pikirde. Allah Taala'nı tüşte körүү mümkün emes. Antkeni tüşte körülgen nerse kıyal jana süröt deyt. Allah Taala anday nerselerden emne aruu. Bu İmam Abu Mansur al-Maturidi'nin köz karaşı. Jana köpçülük alımlar da uşul köz karaşta dep aytılgan. Ekincisi, kebir alımdarımız körүү mümkün deyt. Bolgonu anı kanday dep aytууга bolboyt. Al kanday körgöndügü, al kıyal, eles emes deyt da bir iskeletli bir nurdu körböysüň deyt. Jana bir tarapta jana karama karşında bolboyt deyt. Bu alımlarımızın dalili o bolku alımlardan kelgen rivayetler. Misalga İmam Ahmad'dan, Abu Yazid'den, oşol Allah Taala'nın tüş körүүлөрü emne kılıngan, rivayet kılıngan. Allah Taala'm oşul mesele tuuralı bizge tuura түшүнүк bersin. İmanımızды bekem kılsın. Jana tuura akidany başkalarga dagı jetkirүүgө Kuday Taala mümkünçülük bersin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.